Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kador Barshnong Jongshnong Nangba West Janda Hills District Kalashim Dakarai Ban Penyeng Yoba Lakon Biam Kumukurtong Naraliang Constituency Haga Election Syariyang Dorbar Tawan Kejela Kaban Salong House Nem Arjar Arfulai Uba Shem Hog Garot Ubalong Uway Nakikertong Nagashnong Nangba Uba Angnod Banyakun Yaga Election MLA House Nem Arjar Arfulai Ulaong Bagani Karai Jong Kador Barshnong Kalong Kababakla Namarba Haga Jingyalang Jong Kador Barshnong Kabalalong Haka Khat Kandai Tarik Unaiwing Arjar Arfuar Mau Lembat Kinong Kersyan Jong U Kila Ai Jingmut Ya Kinong Yalam Shnong Ban Perlong Daka Election Ban Jiet Tang Ya Uwehi Ukurtong Kenang Baga Jing Penyeng Kertong Nagashnong Nangba Kanlong Kabakhoy Basuba Nrai Kinong Yalam Shnong Kim Pediang Satya Ya Jing Ai Jingmut Jong U Khat Kandai Tarik Uman Meeting Barok Ibadba Arung Majiga Haden Wadadab Kiu Hodadab Iwi Kelam Dadab Iwi Piyo Haden Uwe Chanong Oda Rai Borwa Ketua Rukom Rayang O Arung Majiga Hodu Pada Lo Yang Ile Da Ongu Senyabha Da Ketabotna Andre Wa Chanong Wan Amruji Wau Bebat Hakata Rukom Tapi Barok Ibadba ini Barok ini ki Rit Giria ini ki Ken Gidio Ki Arung Majiga Dari dalai bagi sekemat. Nah, kau kelam bisnya, bisnya tu orang kagak tu mereka kelam giwi le, cap cip, kat dua kelam le cap cip, ya jemur gino ap. Dengan bisnya ketua darbar, bisnya sok selaka. Lalu siapa bangar ka? Ketua darbar senang zaman kagak senang bon bahagi mastad itu. Hendak iwan lada bagi le, iamru ngai kau pelagi kantu. Ngami sesulok situ ang sesarwai kaka. Te ya lali wanita. Lali Chachabir Meredab Snya Asurok tu Oh the pinggir dajit yulukan Yulek dulukan Lite tok dor pada wai kakatu Jadi hiari brib sesuak Tewalai siau comok Cingbai comok Lepas itu Na ong dayo Kam ketua darbari ermiat ko, toh yalai, kami orang bab, lai baca perang, yang man mengenal sekejap orang yapi, ikan kita waduk warit waria, ingat bagi hadukan ni lagi ni, ibai nang emcuri. Kawa san pau ru pangut dia lai si songut sangut emgulai rungut cidong. Jadi kelam kita dia perlu jimut. Pada kata kesur ku erai kena kenro anggi. Dia ini sini baik jing yang ketenang. Kenang yo lai ye baik kemat. Yo lai ye baik mat dong pra senang. Tono erai de kita bot. Kata kesur ang nak iwa. Uwe jing tho ai ketenang. Ikam ikon kenro yang ketenang. I dok kuat i bot. Dia rai dia sanyi dia berok. Dia pak ikat kot jaga senang. Mana pun jaga senang. Ini juga kino elam yang ihe. Kenuga kasur bumi lagi tu anggi. Kita lagi kena mau kita betai start kam politik. Kimo kita siampang. Yeruman di tabut. Kata tu pun Yeruman upu Yeruman di tabut. Hanya kita ujian kandidat. Tapi tengah Nang em sosok hilang kita nggak em dirula ya, hilangan kita yang siang dan mudah election committee kita jadi pangut sidang. Hak tele em selar ada hilang bah ni bah kini kirim berot anggi kita happen wiar
Yo thok no kita candidate unang fresh. Uthok candidate fresh candidate. Kata le em nong rimur kata ke lang yang ki. Halal ti kat tu kat nian. Tumban yelang wan ki yam siang. Kata le cipangut cita ada ku. Kata le cipangut cidong. Dewan ki ba. Dewan ki kawai khut higi. Henry kan gua kata ke surgum ite. To kata to le amblang begitu kinong ilam cenong. Bagi wahe kinong ilam yang ihi darai no ite di tebot. Ini por nga kamuwi nagi kandidat kiwa dawile egini election MLA yang muslim arjar arhaule kuwa pencia hajarong kutu ka kubar umi negesni kuwa ba kachnong nang ba darai dili kau kerchan yaw ma lakon biam hagador bar chnong woman hagakat kande terik yang new benai andre kat kamwa yo Haga dus ni man haga dorbar chnong memman gagarai kowi dan hi gesur Sibha gibru wa gukurchan yang ma chem hok Sibha gibru wa gukurchan ma lakhon katu kat ningut wa gukurchan ma mondhar Haga tu jingi kalam de yo wa kajingi kene mat kajingi kene mapis ko cher khai Sibit kene gibru yonga sibit kene gibru yong ma lakhon Cisni kalam hitu kamwa kat kendengut ngeling yang ngau kelam kat sungut ngeling yang malakon maklam poire ciwan re Henry katu kajing ni kat kubor ni ang rai tali gador bar chnong humalakon man go ko bakla de yo pai gini gibru ne gamet ko wan hini kat kini kiwa meung mai ga tu rai yang gador bar chnong ko ang wada yen tali humalakon ne dekat ukam ten ni gesnia kwa penci Happy kipai ba kinong song chnong yong ka chnong nang ba yong I bat kamju le ya kinong song chnong yong ka chnong QM hapo ka ni constituency 3 yang barok ko wi nga ka tu kasni ong ngai giwa he kinong pelai yong ka chnong le to wa kwa bi yo wi dan yo candidate ngan ka chnong to dia rai kam ni dia kelam dorbar de ka voting tanya thap de ka vote haga tu ka por ngap than kularo Lalu one candidate wajib dia tabut yo lai wi dadi. Lalu job dengar le lai dengar. Lalu job rumah lakon le lai rumah lakon. Lalu job rumah mun le lai rumah mun. Henry kanu kajing iginong yalam chinong yang I upun man gi cisni wi tabut di. Yo man ga chinong yang I ku itli. Daga election udai korachan le dang boy di tabut. Jaje gi chinong yo wa chinong je le dang boy di tabut. Kat dari election wilayah inu jinga yang inu tabut cisni dan hi yo wi dan hi kurtang nanda do sedang menut dia tabut na ben ka chinong dia tabut nga maremo dia tabut nga kalau chok kalau dia job balik usnya bagi ilai tengah kalau ka jinga upun mani dia tabut cisni nanda oi ki pai ba ladam job ya tang ha chinong yuki ka wilayah sabar chinong apa constituency bat nga MLA ka jing chania ko pura Hagi nong kerchan giong ahin ke chinong nang ba ladi tabut cispa person nganod ong wanga job ba ki beduk ikup chiliang gi sam chiliang bon gi maya nga oste hapo ka chinong ka thawi chu em gi he em gi mahajan em gi malik em gi beduk em kena cari mesti Henry sibut nanti emi ladu rang ba chinong le em sibut ladu malik le em sibut ladu gi beduk le em gi sibut ladu kena cari mesti le em gi sibut untuk urai prawa he kada ke election elad gini ke pai ba tabot ki yo tip yo wan wongai ke pai ba karu kam teh gani ke por nga pensia lengba gani ke kubor wa ya ki bru gi nga yo maya yo nga apo ke chinong nang ba leni habaro ki chinong du em apo constituency 3 reliam mhau do mensen bi ngau em lang chiru pi ngai yenya nei benta ki weduk ngayanya dimita isam chiliang ikop chiliang ngayanya lemita wamho punya pair kita ki high level ki low level lebha ngayo kan ki yukat hakan ni kisni ko kwat ni ini bedok ini isam chiliang ikop chiliang cha yo bangi kado kam ta kan ki por nga kerpa de ginong kersanya nga wamho do mesin bi em maya nga ka wujuk maya bi ngasirup MOP ham tengsar hak election one brule yiu penam kami ke hok yang one brule yiu yele
mau yiu khang ai gamon yang pi ada ang one pen body pi tap bot pi ada ang one pen body pi mau le pi em ga ai ku do ite sekarang ngam teh ni por nga wa pen chi wa ya ga tu jing ong yang pi wa dor bar chinong nang ba dari yen teli ko mala khonna nga hipai ga tu kusni dor mar man go pen rum kerap kamon chada ga dor bar chinong tang purai kita prosedur le mem tang ong iki raya ga dor bar chinong le mem tang bu ikin don yang ga chinong le mem wai sundet ga dor bar oh mala khonna wai ga dor bar kadwa kam tengah ti por dari kemo gini ki pai ba ki man ginong sang yang ga dari tok dia sabut nah hun ga ni garai tang lu di raju bor pi rau he pi ngam hun ga kadwa kam teh ku por man de we chinong ong rai mala khonna ngada ong pai ba pi ku maya yang ngam ginong bot kami nong kersan nga pin yud ina tu warok pai ba yud ki dasa skejip don hiskat tu kan ningut don di UM haga tu ku por kadwa kam teh ni do ka jing pencia sepik pai ba yang konstitusi warok bugi wah nga yenya dimita ki ba kadwa kam te ka tugarai ye bi sukhi ba kat gini gi burugu amile to ngat gi at gorai yong ka dor bar sinong nang ba amto ka rai ko man li ka rai ko rai jubor ri